Саламатсыздарбы урматтуу көрөрмандар, саламатсыздарбы урматтуу окуучулар. Бүгүн сиздер менен бирге корей тилинин 1-деңгээлинин 50 сабагынын ичинен 30 сабагын баштайбыз. Кандай эмесе, текстке көңүл буралы. Бүгүн 30 сабак, бул 5 сабак, мурунку 5 сабакты жыйынтыктаган сабак. Акыркы 26, 27, 28, 29дагы өткөн грамматикаларды жана сөздөрдү бир сыра кайталап кетебиз. Кандай эмесе, баштадык. 졸도 씨는 토요일 오후에 친구 집에 갔어요. 졸도 씨는 토요일 오후에 친구 집에 갔어요. Жолдош суббота түштөн кийин досунун үйүнө барды. 예쁜 꽃을 가지고 갔어요. 예쁜 꽃을 가지고 갔어요. Koz gül'dü alıp vardı. 졸도 씨는 오래간만에 그 친구를 만나서 반가웠어요. 졸도 씨는 오랜만에 그 친구를 만나서 반가웠어요. Жолдош көптөн бери биринчи жолу ал досуна жолугуп кубанды. 두 사람은 이야기를 많이 했어요. 두 사람은 이야기를 많이 했어요. Эки адам сөздү көп кылды. Маниси эки адам көп сүйлөштү деген мааниде. 두 사람은 이야기를 많이 했어요. эки адам көп сүйлөштү. 가족 이야기도 하고 학교 이야기도 했어요. 가족 이야기도 하고 학교 이야기도 했어요. үй бүлө сөздү да кылып, мектеп сөздү да кылды. Мааниси үй бүлө тууралуу да сүйлөшүп, мектеп тууралуу дагы сүйлөштү. 가족 이야기도 하고 학교 이야기도 했어요. 음악도 듣고 영화도 보았어요. 음악도 듣고 영화도 보았어요. 무즈카다 오고 기노다 көрдü. 졸도 씨는 지난 주말을 즐겁게 보냈어요. 졸도 씨는 지난 주말을 즐겁게 보냈어요. Жолдош өткөн жуманы көңүлдүү өткөрдү. Эми көнүгүүлөргө өтөлү. Көнүгүүлөргө өтөрдөн мурун бир аз грамматикага токтоп коелу. Бүгүн сиздер менен өтө турган нерсе бул дагы корей тилинин өзгөчөлүгү. Корей тили дагы кыргыз тилине окшошуп кетет. Мисалы, бизде убакыт деген сөз убакыт деп айтылат, бирок убакыт деп жазылат, Корейлерде болсо негизги формаларында б деген тамга бар кээ бир жерлеринде. Сүйлөмдүн ичинде болсо ал W дегендей звук менен алмашып кетет. Аны биз примерлерде карап көрөлү да. Мисалы, корей тилинде эң көп колдонгон эки ошондой сөздү алып карап көрөлү. Комапта. Комапта бул бирөөгө ыраазы болуу, благодарный болуу. Комапта, комапсымнида. Комапсымнида деп көп колдонушат. Бул супер сылык түрү рахмат деген. Комапсымнида. Бирок жөнөкөй сылык түрүндө комап плюс ойо кошулат. Ошондо б уга алмашып кетет бул жерден. Комаойо. Комаойо. Корей тилинде сериалдарды же кинолорду же болбосо ырларды уксаңыздар, комаойо деп көп айтат. Комаойо. Анан досторуңарга болсо комао деп айтсаңар болот. Комао. Анан корейлер дагы аябай көп колдонгон сөздөрдүн бири оропта. Негизги формасы оропта, кыйын. Оропсымнида супер сылык түрү оропсымнида деп эле айтылат. Бирок сылык түрү ороп плюс ойо орёвойо. Орёвойо. Орёво. Досторуңарга айтканда орёво. Ушундай исключенияларга көңүл буралы. Арымдапта
деген қос деген сөз. 아름답다. 아름답습니다. суперсылық түрінде жөн эле сымнида эле кошулат, эч нерсе өзгөрбөйт. 아름답습니다. бирок сылык түрүндө болсо 아름답 плюс 아요 болсо 아름다워요 болуп кетет да. б эң акырындагы б уга алмашып кетет. 아름다워요. 덥다 ысык. 덥다. 덥습니다. 더워요 болуп өзгөрөт. 춥다 суук. 춥습니다 дегенде б ошолмойдон калат суперсылык түрүндө. А сылык түрүндө болсо чувойо болуп өзгөрүп кетет. Буну кийинки сабактарда, анан кийин дагы корей тилин кичине жакшыраак билип, китептерди окуп баштаганда жана корейский сериалдарды көрүп, угуп баштаганда сезе баштайсыздар буларды. Мен силерге айтып коеюн, ушундай исключениялар бар деп. Биринчи көнүгүүгө көңүл буралы. 반갑다. кубанычта болуу. 반갑다. 반갑습니다. кубанычтамын. сүйлөмдүн ичинде колдонгондо, суперсылык түрү. 반갑습니다. 반가워요. кубанычтамын. досторуңар болсо 반가워. кубанычтамын. 만나서 반갑습니다. жолукканыма кубанычтамын. 만나서 반갑습니다. эң биринчи таанышып атканда айтасыңар. 만나서 반갑습니다. 만나서 반가워요. 만나서 반가워요. 춥다. 수욱. негизги формасы. 춥습니다. 수욱. супер сылык түрү. сылык түрү 추워요. 방이 춥습니다. 방이 춥습니다. бөлмө 수욱. 방이 추워요. 방이 추워요. бөлмө 수욱. 덥다. негизги формасы ысык. 덥습니다. сүйлөмдүн ичинде. 덥습니다. ысык. 더워요. ысык. 방이 날씨가 덥습니다. 날씨가 덥습니다. 아와라이 ысык. 날씨가 더워요. 날씨가 더워요. 아와라이 ысык. 맵다. 아주 негизги формасы. 맵다. 맵습니다. 맵습니다. 매워요. 매워요. 김치가 맵습니다. 김치가 맵습니다. 김치 아주. 김치가 매워요. 김치가 매워요. Корейлер өздөрү күнүмдүк турмушта көбүнчө ойо деген форманы аябай көп колдонушат. Ошого көңүл бургула. Жана жакындары менен болсо yo дегенди алып таштайт. 매워요 деген 매워 деп коет. Анан кийин 어렵다 кыйын. негизги формасы. 어렵다. 어렵습니다. 어렵습니다. 어려워요. 어려워요. 그인. 한국말이 어렵습니다. 한국말이 어렵습니다. корей тили кыйын. Бул супер сылык түрү. Анан орто сылык түрү болсо 한국말이 어려워요. 한국말이 어려워요. корей тили кыйын. досторуңарга айтып атканда же сен деп сүйлөгөн мамиледеги кишилерге айтып атканда 한국말이 어려워. 한국말이 어려워. корей тили кыйын. же жөн эле негизги формасын эле колдонуп койсоңуздар деле болот да. 한국말이 어렵다. 한국말이 어렵다. деп эле. 고맙다. ыраазы болуу. 고맙습니다. рахмат. 고맙습니다. рахмат. 고마워요. 고마워요. рахмат. 선생님이 고맙습니다. 선생님이 고맙습니다. 선생님, ыраазы. 선생님 ыраазы. 선생님이 고마워요. 선생님이 고마워요. 선생님 ыраазы. 무알림 ыраазы. экинчи көнүгүү.
친구를 만나서 반가웠어요. 친구를 만났어요. birinci 친구를 만났어요. dosuma жолуктум. 반가웠어요. қуанышта болдum. 친구를 만나서 반가웠어요. dosuma жолуккандыктан қуанышта болдum. 친구를 만나서 반가웠어요. dosuma жолуккандыктан қуанышта болдum. 바람이 불었어요. 바람이 불었어요. 샤말 соқты. 추웠어요. 추웠어요. суық болды. өткен шақты өтіп атаусы. 바람이 불어서 추웠어요. 바람이 불어서 추웠어요. 샤말 соққандықтан суық болды. 문을 닫았어요. 문을 닫았어요. 에식디 잡드. 더웠어요. 더웠어요. 으슥 болды. 문을 닫아서 더웠어요. 문을 닫아서 더웠어요. 에식디 잡간dıktan 으슥 болды. 처음 공부했어요. 처음 공부했어요. birinci жолу окудум. 어려웠어요. қиын болды. 어려웠어요. қиын болды. 처음 공부해서 어려웠어요. 처음 공부해서 어려웠어요. birinci жолу оқығандықтан қиын болды. 물건을 많이 샀어요. 물건을 많이 샀어요. 부йымды көп сатып алды. 무거웠어요. 무거웠어요. 무겁다. ор негізгі формасы. 무거웠어요. өткен шақ. ор болды. 물건을 많이 사서 무거웠어요. 물건을 많이 사서 무거웠어요. 부йымды көп сатып алғандықтан ор болды. 친구가 나를 도와줬어요. 친구가 나를 도와줬어요. досым мага жардам берди. 고마웠어요. разы болдum. 고마웠어요. разы болдum. 친구가 나를 도와줘서 고마웠어요. 친구가 나를 도와줘서 고마웠어요. досым мага жардам бергендиктен разы болдum. кейінгі бірнеше сөйлемді өтіп қояйық. тытта. Бұл дағы исключениялар. тытта. тытта. угу. тытта деп тытта. тааны алып салсақ деле д менен бүтүп атат. Бұл угу деген. Бирок андан кийин уңгудағы д-дан кийин үндүү тамга келип калса р-га алмашып кетет. башын карасаңыздар тытта угу. тытсымнида угам. бирок 들어요. 듣어요 болуп айтылбайт. 들어요. көп практика кылышыбыз керек да, ошон үчүн көп угушубуз керек ушундай сабактарды. Анан сериалды да көп көрүшүбүз керек. 들어요. 듣습니다 деп айтат, бирок 듣어요 деп айтпайт. 들어요. 들었습니다. уктум өткөн чагы. 들었어요. уктум. 들으십시오. угуңуз. 들으세요. угуңуз. 걷다. je басу. 걷다. je басу. 걷습니다. супер сылык түрүндө эч нерсе өзгөрбөйт. 걷습니다. 걷 т эле болуп калат. бирок андан кийин үндүү тамга келе турган болсо 걸어요. 걸어요. je басам. 걸었습니다. je бастым. 걸었습니다. je бастым. 걸었어요. 걸었어요. je бастым. 걸으십시오. 걸으십시오. je басыңыз. 걸으세요. 걸으세요. je басыңыз. төртінші көнүгү. 음악을 들을까요? 음악을 들을까요? музыканы угалыбы? 예, 음악을 들읍시다. 예, 음악을 들읍시다. бул жерде дагы 듣다 деген эчти колдонуп атабыз. 듣다.
тааны алып салсак деле т менен бүтүп атат. Бирок андан кийин үндүү тамга келгенде рга өзгөрүп кетип атат. Ушундай исключениялар дагы бар. Каччи корылькаё чогуу басалыбы